shoulder intra-articular injection lo sayang 2cc syringe sa lignocaine 1 ml kan hip so ka nga chuan steroid 1 ml thang kan hip so le nuwa patient kan prepare nga te hian chinalai tur taka khan ipalpen na akon chiulo to notas step ne re nuwa yai lu tang mo ikoi iti fai chin to ma se koi si lo wa kan lu tang kan ru lo on ta mo nuwa ya khan he tin lu tang khan chuan korokoi process zone khan direction kan siam ta mo kan withdraw chiulo tang mo a free vector mo kaya may resistance on hek poni se poi le ngai tinun le china om je chu masala hani chiu thiang lo mo steroid ne masala chuan dystrophy siam te mo chuan aru chu alu de wa ka